مسألة عرض و عزمان. عزمان قوت از زيارتم ترسوسا و تجارتم كانا نور و آگرم به هوال و هوگرم. هرده قوت بركتم به إيسان و هركتم خوی جوت نخشاما مرن جيان شاما. و عزمان قوت نمريما لما نتمريما از بسير و بسورم زما سر و بهورم. هرده قوت وك دورم دلتا دد زيفرم از عبدي خو قالكم سير سوري تبطالكم. عزمان قوت مال خرابو او چگلي و جاوو پرن سورة سري من وك روج ستيري من. هرده قوت مال ميراتو باي من التهاتو مينا فكر دليتا قلاش پردا جليتا. عزمان قوت باني تما نور و شمدان تا از خلق و سازی تما دوست و خیرخازی تما. هرده قوت از بکمالم سال 4 جارات دخملم خمن ناز و نعمتم هر تشتی کرامتم. عزمان قوت تب آوازم شپ خزنا پر کازم مزنم به قیازم از خوا ناسم. هرده قوت دومان مجم برا عقل و هشم اولیا سورا ودکم دولا برا خوفتکم. و عزمان قوت بسر و بببم ورا بكر باتم بحدود و کنارم بخوف نه دیهارم. هرده قوت از دنگزم حمو سورة حسم تنه ازتا بسكم سر بني تم قسكم. و عزمان قوت يك من تشكا اويتا جي باطميشكا اشتروا يكوچ و باركي ورا مني نوح كاركا. و داوية عردت بيجي. عرده قوت عرشه كبير تو اوه يكي نكا بير هر تشت مرن لتايا مرنا خورا او ديا. تبليس 1966. جاليه شكوي حسن كتابة بايز وبادا.